Hey hi All India Radio Aizolani Chanchin Thara Achir to see Lin Sang Puya Varang the Joint Village Council Joint NGO le Joint Village Level Task Force and Sorkar la Kantil Pute Athayang Ang Sorkarin Ati Hotin Sak Mizo politician Hun Puhi Peikum Samret Pani Chutukin Khan Aizol Civil Hospital Athi Union Health Ministry chuan Dakar somni Palium the Chungin COVID-19 kai tharmi jasari somsari pathum andon thuan soya mi zali pani enkol dam anon to tian soibok Prime Minister Narendra Modi chuan Vain Khan political party sang sang shoi du te video conference mangin in Kharkiv po se chungchang a soipui Varang the Joint Village Council Joint NGO le Joint Village Level Task Force te chuan Sorkar laka until put te sorkarin ati hlotin sakta ko wangin Varang te aizorin kar kongpui dan piden tum chu an thul hemi thui Vain Khan thu chu siam soin Varang te Joint VC le pol dang te chuan nimina sorkara an thu thlen sang sang pariat te chu Chief Minister Pusaram Thangarwa man in bill to MLA Pularin Sangaral te baka kolasip DC DIG Northern Range CMO kolasip DAO kolasip DHO kolasip le Civil SDO tenen ngun thluk taka anin biak nuwa until put sang sang zinga ti hlotin ngal theite sorkarin ati hlotin sakawanga anlom thun soya sorkara until thlen pialama Varang te HC COVID-19 bi ka duty tur Dr Thar sorkarin pe ngala wangle Varang te khochung hun sang sang panga COVID-19 test na tur mun siam sak ani dona wanga anlom thu po an soi ani COVID-19 laka Mizoram him theina tur le Myanmar atanga mishing le bungrua engma Mizoram aronolo nan zo ko thar task force te chun zan zomin Indo Myanmar Border Trade Center zo ko thara le Chiao Luidunga an duty mek Vain Khan Champhai District MJA 10 zo ko thar le Chiao Luidunga local task force te duty na mun sang sang hian to kola heng duty na tur mun an siama te hian zanna mami pali panga an duty thina chuna ma chu mi pani pathum man duty thung zo ko thar VCP pilal mon pina soidan chuan zo ko thar khotang hian ripui don dan sarkar atangin cheng sanga le bil to MLA atangin cheng sang singhi sanga an dong to a heng tele saphet ko tar soi me mitlom nga le pol sang sang atanga an don to zong zong bel khom cho vain cheng noi ni velani a heng atangin khochunga mi harsa chumchia chung ko somruk chuang eile bartur pe kan nia duty te hian atira chuan tuk chhon le zanri ohovin an ethina ma se ohova khom te arem chan tak lo wang le sum le paya an har sata wangin duty to te chuan mani na cho hian ethin ta a duty post atamin chun zan zama duty tur in siam atul boka wangin har san an tok meka pilal mon pui chuan zo khothar le khomo yami te hi nitin in ko po ton thin an awangin mishing in kalpo ruk tum ven na chu hau takle ni atibok zo khothar khochung le Chiao Luidung mun somni panhe duty anin siam ba ka hian section sang sang we me de chuan mikhwal tu te ma thleng tolo turin chung ko tinan riat tira Chiao Luikama Health Department and Screening Center anda po duty health worker pakhat chi om to in helai hmuna hian Myanmar atang lo hong Mizoram minghet tun thani hnia anen fia chu screening hnung ber an nia doctor duty te point nimina tang khan zo khothar hi tinsan to in land custom station building a Kharkiv quarantine mi panga te po champhaya lak phayan ni to Myanmar atang local ramrikan tum anomumal tolo ni inzo khothar task force shredu te chon soya Chiao Lei hi kalani a Mizoram Police ten chun zan zamin an thuchil ranga Chiao Lei shul khan sang sang mun nga a eta sam rifles ten duty post siamin anin zar phar mek bok ani voina champhai MJ shoi du ten zo ko thar an tolai hian ko thlera mi leng suak an mu mal lova bazar le dor te kharani a mi puin sarkar le khotlang shoi du thu an zom thle ni in alang Chakma Autonomous District Council CADC member ten COVID-19 chileng mek do na konga Good thove an rel angin CADC member tele atnoe thoktu de chon cheng noi li singruk le za pani shileng do na an pedon he sum an pek turzinga cheng noi ni le singne chu MDC tele official poimo te thokhom ani a Mizoram Chief Minister Relief Fana chunlu ani anga CADC noe thoktu dang te thokhom cheng noi khat singret le za pani chu Prime Minister Care Fana an chunglu thungang hei baka hian CADC hian Central Yang Chakma Association kota in Kharkiv nei meka atulanga chanpuina na thonan cheng singa alo peto a YCA longpuigat le YCA Borapan Suri te chanpuinan cheng sing khat veve peto in BL somni MDC te chuan an BL thowa VLTF te chanpuinan poisa file man ro engamazat ano peto bok tuntuma sum an the chua tur te hi wena chongte bank ador thelo wangin naktuka bank kaltangin an chunglu don ani COVID-19 shileng wanga in Kharkiv kalpui meka Central Yang Lai Association chuan tun thani som plit thlenga kaldan turan ruaman longklaya hian sarkar le Central Oil e tangkopin in Kharkiv phi khawzogin kalpui chunjom zel ni se antia Central Oil e emergency meeting chuan
tun thla ni som puli thleng inkar khip na kalpui zui dan tur duangin longklai khopui chunga in sakle na tho lamchi reng reng phalani lova longklai pon nam khuat ero midangin an to po tamlo ani chuan he sri laka hima ngai ani ri awangim sarkar chu suk anga mani khochung bik thawa in hlo fak le aramlam na thot phal sakni se tin an rela longklai khopui chunga veng sang sang te bazar hun tur siamin mipui nol pui bazara chuak lovin task force tin ten an veng mamo an lam khomanga a him theang berin an sem chuak thin dona khopui pon lam thingtang khuwa tanga cha khailam turte po task force ayote bak bazar the ani don lo ani Mizo politician hun puhi phei kum sumret pani chutuk in khan Aizawl Civil Hospital athi 7th Mizoram Legislative Assembly Speaker Rajya Sabha Member Paul Onito puhi phei hi August ni somni pathum sangkha ko samthum pasiri khan siha districta chapuya alopianga apa hi puzate late ani puhi phei hi thiamna lama IA ani a politics sa alut ma leya Indian National Congress Party atangin ahun tam tak ramrong bolna na manga kum sangkha ko samsari pani sangkha ko samsari pariat sangkha ko samsari pakwa sangkha ko samriat pali sangkha ko samriat pasari sangkha ko samriat pakole sangni samputhuma te MLA athantina ni a Rajya Sabha Trump ni kum sangkha ko samku atanga sangkha ko samku parugle sangkha ko samku paruk atanga sanghi pani inkara te thantlin aloni to bok ani puhi phei hi kumin kumtira tangkhan gohati GNM a enkol ani a March thalai holvel khan Aizawl aron chovin Aizawl Civil Hospital a enkol zuini a ana na stroke hi pneumonia na chunzoma doctor te theitop chua enkol ani laim tuk in dar selechan vevel khan thita ani arwang hi Aizawl zotlanga mar house ala kani a thana hun mangin heta hian ramshroi tu deputy chief minister puton loya minister puala zeliana pulal chandamaral te pulal rotkima puti jelanun tluanga deputy speaker pulrin omale MLA puza thantlong te baka BJP Mizoram shoi tu antela assembly speaker pulrin na sailole flam general secretary puti si pachunga ten thana thu an soya hemi nu hian si ha pan puyani a naktu ka an chena new si ha we sa vuyani ang governor PS Redran Pilai Puim puhi pheyat awi thu sein a chung te hena ator puina a hlan ani puhi pheyana nu pui pi sa thlele afanu pani te akal san ani COVID-19 darzel tur venana inkar kip kalpui me ka dana thupek no chanchibumi te zelena ja sak angai thu ven khan sarkar chon thu semina soi sarkar chu chuwa talan ani dan chuan chanchibumi te hian COVID-19 task force sang te tlukche in na poimo an thoka an na thoa tikhailak zonga task force duty then khaten central sarkar state sarkar district administration ten kholai chuak thei tura phalna an pek chanchibumi te anodang thin ti hretani a hei hi thil hria chen tol owang ni na langa chanchibumi te hi mi pui nol pui pon chuak theilo te hne na hria tur poimo petu te le thudik lo mi pui ti chi ai theyang chi vordar do konga mala tu te an nia an na poimo tak thok thei tur hian an chu wa angaya chu wangin task force lammi te le village se local level task force member kholaya duty te point hei hi anong ai poimo sak angai ni sarkar tu sa chona ti chanchin thar hi all India radio Aizawl tanga ponani Union Health Ministry chuan Dakar somni paliliam ta chungin COVID-19 ka tharmi zasari somseri pathum an don thu an soya heti han rampu ma COVID-19 ka chinchia za chumi sanga cha somko palian tling to a mi zali pani enkol daman ni to a mi za somli pakoin an thipui to thung ani Union Health Ministry John Secretary Laf Agarwal John ICMR in Azirchian Danin COVID-19 kai mi pakhatin in kharkip thupek azom lo emo social distancing angai poi modulo chuan ni somthum chunglekin mi zali paruk COVID-19 akai dar man thin ti soya Union Health Minister Dr. Harshvardhan point social distancing chu COVID-19 venna damdoi thaberni thu asoyati ya mi puita chu coronavirus dona konga social distancing chu longai poi mo sham turin pogarwal chuan acha bokani Prime Minister Narendra Modi John Wayne Khan political party sang shuai tu te video conference mangina koma COVID-19 laka invena tura kalpui mek rampum in kharkip lockdown tun thani som palia top tur potsei tura state tam takin angen na chungchang asoi puya All India Radio correspondent Redani in kharkip in ram e badin mun angong dan tu le engtia sem that tur nge ti te soi honi a state in ni tin in ho fa le state dang atanga in ho fa migrant worker te sum sem tur chungchang te soi honi boka party shoi tu tamjok chuan in kharkip lockdown chu potsei turin sarkar an du thun soya he bak hen man tom zoka COVID-19 kai te infina turbo sai ni the nan sarkar mala turin an ngen bok ani chanchin thar cherti topna atlang pui vaireng te joint village council joint NGO le village level task force ten sarkar laka until phu te athayang ang sarkar ni ti hlotin sak mizo politician hun puhi phei kum somret pani chu tukin khan Aizawl Civil Hospital athi
Union Health Ministry chon da kar somni pali lem da chungin COVID-19 kai thar mi za seri som seri pathum an don thu an soya mi zali pani en kol dam ani to thu an soi Prime Minister Narendra Modi chon ven khan political party sang sang shoi tu te video conference mangin in kar khip po che chungchang a soi pui chu ti zong chu chan chin thar kan pon thei chu ani e